Nā te mahi kino a te Ropu Roastbusters, kua tū ngā pihi o te nuinga ki ērā momo āhuatanga whakaweti. Hea i kia Patrick Walsh, rangatira o mua, o te kāhui tūmuaki o te motu, kua tai mai te wā e whakai ai tātou, kia tirohia ngā kawereo me ngā pēke a ngā tauira kura e ngā tūmuaki me ngā kaiako. Kaia pere wihongi, tēnei o ngā pūrongo. Te ao o te ipurangi, mēnā he te whakamahinga, he nui te kino o ka puta. He maha ki nā tuāhuatana kei te puta mai, ana ko tō mātai mahi he whakahaumaru tia i nā tamariki. Ko ngā mahi whakaparahako tērā e aro nui tia ana kia ārai atu, ko ia ko te pātu he kino, te whakaweti, me te tai tōkai a waia pūkoro. Te rapeaka tai mai rātou ki te kura, kei raro tonu i taua āhuatana, kua kore e ātatau ki te mahi wā rātou mahi. E mea ana te ture ki hai te kaiako e āhei ana te rapu, te tango rānei i ngā tapu o roto i ngā pēke o ngā tauira. E matapaki hea ana tērā ture e te manatū mā tauranga, rātou ko Patrick Walsh. Nā te kaha kuhu mai nā tuāhuatana mō rearea, ki ahau nei he tika kia tirohia ki ngā heke nā waia pūkoro. I roto i ngā kohikohinga tatauranga, he ko tahi amuamu o kawa ka tukuna e ngā mātua ki ngā tari o te kura, mo te rapu i ngā pēke o a rātou tamariki. Heoi, he te kau amuamu ka tukuna mo te rapunga kore. Kia mātou ngā tauira ki tēnei kura, kāre he mea hei huna, nō reira, ai, whakapono ana mātou, ki o mātou kaiako te uru atu ki runga, teke ki runga i tō mātou whārangi pukamata. Mēnā e whakapono ana nā kāko ka āwhina i nā tamariki ki te mai i te uru i roto i o rātou pēke ka whakaahau. Ko te uru paunamu e tāre wāna i tēnei wā, ka ahu ki te taha tūmataiti, te taha haumaru rānei. Pere wihongi, te kare.